KSU Lingba ke Shillong Mingi Circle ringkat bat kajingnya senran ke Organizing Committee ke KSU CEC hapo kajingnya lam usamla Clean Star Shabong Organizing Secretary haka khanyo trek unaitung arja open rio kabade ke lingkho sngiyap upai tirat sing cm kala lej ban khang khardap ya ka wei ka masjid ka balat dei bean ka badan hafut for long haka jinglit khang ya ka ne ka masjid batei bean ka seng ka yo jingte baya ka ne ka jaka la long bat kam trai do wei ubar jala bakerteng unural Chowdhury haka baya ka ne ka masjid la tei bean klam ki kot kisla bat ki jingpan bor ne ki bor bedei pen kumta ya ka ne ka masjid an beteng tat hadu ban yo pet ya ki kot kisla ki bakumno bat nang no la yo jingbet bantei नहीं पेपर होना चाहिए यहाँ नहीं यहाँ का इंस्टॉलेशन है लेकिन पेपर चाहिए लेके आओ जो भी होना तो कोई भी हो जहाँ में भी हो पेपर दिखाना पड़ेगा फोटो खींच के दिखाओ पता है मोबाइल तो होगा ना मोबाइल होते तो बाहर में है हाँ तो मोबाइल यहाँ में भी है वहाँ में भी है मोबाइल है वो शिलोंग में नहीं है पेपर चाहिए कागज देखने पड़ता है हम लोग पेपर तो उसका पास Mentah khang sua. Mo. Nai pat yu dah, nai pat yang sekmat dah. Kat pengin pat yok kat nai khang sua. Yang gempat dan tim ta khang sua. Dala onra lesai. La sha office ini min supply biang ta. Pun itu dah kan. Pun itu dah. Memang dia di belakang room semua nanti. Pun sua. Tak kakot, tak ada. Phone mana phone? Cầm đơn cả cầm sập sập này. Tây cũng được. Tentang. Oh, tentang lipi tentang khang lah. Khang ya tu. Kalau kan ni malah ni. Ketika jaka benda, patlah sisa betul betul. So, la sisa, mak kamla sisa deh. Ketika kita tengok ni jaka kamla sisa kita kamla. Kamla la banduai hayu hayu. Dan hampir sudah kata jinduai deh. Menrak lesai cepat. Jam sih dah asam. Asam mengacak ni menrak. Lesai lawan kan? Menrak lesai. Kalau sama dia. Kawan lang lesai. तो आप पहुंच जाए तो अच्छा जल्दी Tadi jenis tu macam melak membak ni. वो mana वाला शहर से तू चलो जो वाला शहर Kawan ni saya. आप फोन करेगा आप बात करेगा हाँ Yang jangka KSU Central Executive Council hadirin maklayo executive kadon ka jintai kita di mandir di masjid ani kita jangka pulo marmar hi keseng kelawan do menehi sindap naka jalang umat turut sing minta kasih seng kelalap ba yakni ke masjid ka kot kesla ade keteng yang tahu Nurul Chowdhury ba imtip siat anu yakni ke jaka
but ini hang ni kadang ru construction ke batmai ya kani ke building ke balai mala di kani ke plingo ya seng hi ber hoi ba kumno klaim de yo jingbet anu kim sutai kat omon ya kita ki mandir kita ki masjid hang ni haka jela ke jongi di nakaliang ke seng minta kasih belakang no ya kani masjid tat andala yo ban pet kita ki kot islam badi teng jongno manu baladi ya kani ke jaka syakini ki barjela